عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت في عارضتي الجنة ثلاثة أسطر. السطر الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسطر الثاني ما قدمنا وجدنا وما أكلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، والسطر الثالث أمة مذنبة ورب غفور. رواه الرافعي وابن نجار وهو حديث صحيح. Hazreti Anas radıyallahu anhu rivayet kıladi. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Men beyişke girdim. Beyişke girgende beyiştin iki tarafında altından yazılgan 3 saptı gördüm. Birinci sabında La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah degen kelime yazılıp duruptur. Ekinci sabında emneni jönötkön bolsok taptık. Мындайча айтканда денеге байланыштуу, акчага байланыштуу, жакшы иштерди кылып акыреттен ошонун ордун алайын деген максатта кылган болсок, аларды акыретте сообуну эселетип таптык. Вама акална рабихна, дүйнөдө эмнени жеген болсок, кийип колдонгон болсок, пайдаланган болсок, рабихна ошолордон пайда таптык. Вама халлафна хасирна, дүйнөдө калтырып койгон нерселерибизден biz ziyanга uçradık degen ekinci şu 3 yazılıp duruptur. Vasatr salisu alem 3. sap altından yazılgan beyiştin iki tarafında teң yazılıp durgan 3. sap ummatun muznibatun ve rabbun gafur. Bul ümmet öte günөө köp kılıuçu, günөөkөр, alemi Allah kojoyun keçirimdүү degen nerse yazılıp durgan ekendi. Бұл hadiste урматтуу туугандар, сиз менен бизге ала турган дүйнө жана ахирет өтө көп сабактар айтылган. Алардын эң негизгиси сиз менен биз азыр айтайын деп жаткан маселебиз бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Аллах тааланын алдында кандай деңгээлде экендигини туюнтуп турат. Караңыздар, Аллах бүткүл ааламдын жаратуучусу, чыныгы падыша. Аллахтын алдында ла илаха иллаллах, ошонун эл алдында Мухаммадур Расулуллах махлуктун аты жазылып турат. Демек бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын Аллахтын алдында кандай улуу деңгээлде экендигинин маанисин берет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сиз менен биздин акыйдабызда, акыйда ахлус сунна вал жамаатта Аллахтан кийинки эле деңгээлде турган зат бул Мухаммад алейхиссаламдын заты. Cebrail perişte emez, Mikail perişte emez, je başka jin perişte başka jandıktar emez, yaratılışlar emez. Balkim Allah'tan kiyin kele, Kaaba'dagı emez, başkadagı emez, Allah'tan kiyin kele dengelde turgan, siz menen bizdin жүрөгүбүзгө azamattуулугу, орнолууга татыктуу болгон бул Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem деңгели эң улуу деңгээлде урматтуу туугандарым.